Kurumzari, Ming Tabi Simutaram Ochari, Nasimro Bapauda, Wangoi the Nauna Saba Sub Treasury Office, Nasi, Chief Minister Okram Ibobina Sangakre. Mapung Bapau Pizari. Wangoi ki SDO Office Complex ta Nauna Saba Sub Treasury Office Mangasi, Chief Minister Okram Ibobina Sangatana Tabak Tokre, Sangabagi Thoramada, Chief Minister Okram Ibobi, Works Minister Dr. Ratan Kumar, Wangoi Kendrugi MLA Oinam Lukoi, MLA RK Anan Amadi, MLA Karam Shyam Namaru Ebamuising Oina Saruyaki, Tarongo Bari Lenana, Works Minister Ratan Kumar na Haikibada, Mayai Lambi Asi Pautok Chautolagani, Masita Lambi Nakal the Lady Bamuising Namating Pangbu, Fondoki, Chief Minister Okram Ibobina Sub Treasury Office asina miyam da maru oina pensioner sing da yamna chawna kana ba piragani miyam gi yenglaga athoba matam da wangoi da SBI branch asi ama hangdokna ba honaragani ngasi sangari ba office asi miyam gi lan oirabani masibu ningthina ngak sembada miyam na su thodang no view haiki asen ba paisa transaction dudi hoji chathariba Kanchipur da leiba Manipuri sigi complex da leiba bank sidagi adum paisa transaction tawbi hawkini aduna masigi sub treasury office masi mapung khagada basidi akoi wangoi sida State Bank of India gi branch sama hangnana ba haidra Manipur sarkarna mayang iphane so ama hangkhre koi gi may lambi sida wangoi the so State Bank of India gi sub State Bank branch sama koi hangnana ba na kanna koi honajari TZ की महिरो नुपी मचा में इजर मांगन बगी दमकता तरुण अमदी विलियम अनिबु सेशन जज इम्फाल ईस्ट के कोर्ट ना चही तरह मंगा जेल दले बगी फादो पी की बगल ना लुपा लिसिंग हुमुद्रा फाइन थी न बखंगन की बबु मालेम सोसाइटी फॉर येक्सलाई कल्चर कंगला इम्फाल ना थागतपा फुंदोरली पावे मरथन नतिम ब्रेक अमतंग ब्रेक मतंग दा तराम उचरी Numin Mangani Chimne Chathagadaba Kuntrahumdi Suba Archives Week Celebration Cum Record Exhibition Kesampataleba Manipur State Archives Ke Complex Ta Pangthokre Manipur State Archives Nasinduna Pangthok Bethoram Aduda Deputy Chief Minister Ge Khangam Hanagi Deputy Chief Minister Dr. L. Chandramani Art and Culture Ge Commissioner Dr. R.K. Nimai Amade Director K. Sobitana Maru Eba Musing Oina Sarvya Ke Palan Thoram Aduga Mari Lenana Record Exhibition Amasu Pangthoke Thoram Aduga Mari Lenana Jaitharo Kumaba Kouba English Lon da Handolaba Lyric Amasu Chief Guest na release tauke Tharongo Mari Lenana Dr. K. Sobitana Haikibada Human Civilization Ge Masak Takpa Ariba Polam Sing Asi Ningtina Thamba Amadi Kari Yauriba Ge Haina Nainaba Chumi Art and Culture Department na Paikaliba Thabak Thorom Kayada Archives Asisu Hena Masak Thokna Bahonari Haike Commissioner Dr. R.K. Nimaina Lamdamasida Ariba Record PV Naba Leitriba Asi Laibak Thibani Ariba Record Sing Paduna Nainabu Haike Deputy Chief Minister Ge Khangamna ngasigi mirol na matam amagi haukraba historical political amadi social gi oiba fibam sing khange harabadi ariba record sing dagi khangadabani haukraba wari kaya gi matangda chainaba thorokpa matamda ariba record sing asina achobo mateng pangani haike okiba itihas adu maram damsan ubunga lojana hosi thingnari ba ko environment of all kinds historical environments or political environments or not the social environment or a second Lakadriba, don't give me on Gidamaka, Kaya Kuitaman, Equatoran, had young top of vision another, Lojana, Himba Mahikato, successful with Badumba, Milo Namadi, Milo Amano, or even here, Yamina of Allied Foundation Manipur Sinduna Umudra Mari Suba Nupiral Nursing Thorom Foundation Asigi Kaisantong the Labor Head Office Ahando in a Pantokre Heidi Marathana Timber Break Amamo Break Matunda Mukana Taramuchari Oja Sana Zabugi Maria Shuba Lake the beginning Thorom Masi Lariumba Makalikai the Labor Oja Sana Zawa Memorial Complex to Pantokre Oja Sana Zawa Memorial Trust Sinduna Pantok Vetarum and the Saruya Kibisina Lake the Bugima from the Hikaleka Tamduna Awaba from Doke Thoramadu da Kangla Fort Board Ki member Salem Nilbir Manipur State Minority Commission Ki Secretary Muhammad Abdul Hakim Saha Manipur University Ki Center for Inclusive and Exclusive Studies Ki Assistant Professor Dr. Tatang Waifei Political Science Ki Professor Dr.
Ngalengam amadi Oja Sanazawa Memorial Trust ki Professor N. Raj Mohan na maruiba miyoi sing oina saruyaki. Wangang kibasingna lekijaba Oja Sanazawa gi matik magun sing nahong na ningsing baga loina na mahakumba luchingba ama lekidaba haibasi Manipur gi oina mangjabani haiba wafam sing fongdona ki. Trustee na ju tongan bamagi contemporary issue me amsing sida project kumba to bagi research to khotpa to ningi ojana yam pamaponi madu ayama masingna research to ragadi ojana ma tomdana to mathak tu aho bu khara ai menkhat pangam ne khale masi malemda chinana yam kanna haiget khibi maram je magi center for any studies Chinagi ladies the researchers is listening my data there. Although America na quite a power is mogi America going researchers 10,000 the label. India below the 1,000. And a issue research amaru hai aduga ano port me am contemporary issues in Ninaga Tabuina October Batoda Yam Chow Miang Tami Maruba Pamukana Pizari. Wango ida nauna saba sub treasury office ngasi Chief Minister Okram Ibobina Sangakre. Miang tabiri bismo mukana krumjari.